ikoretwo iri miaka 25 ya minyamariko kuri andu aria mahutirio ni mutino wa bomu ya mwaka wa 1998 ubaruthi-ini wa Amerika guku Nairobi kuria makiria ma andu 235 makuire na angi magitigwo na nguraro njuru. Na umuthi amwe aria mahonokire tharikira-ini ino na magitigwo na mawathe matiganite mauma mbere ya kamiti ya bunge iria irarumanirira na marihi mao kuma kuri thirikari ya Amerika kuria matariirie moritu maria makoretwo makigerera kuma riria tharikira ino ya mahutirie. Nilifanya operation, niko na mashuma kwa spinal cord. Daktari akaniambia na pesa tulishanga, nikalipa pesa mingi sana 2.6 kuwekwa mashuma kwa mgongo. Na wakati niliishiwa nilienda kwa watu wa disabled office. Daktari akaniambia nitafutiwe mshipi ya kunisupport mgongo. Na wako na duka huko. Na mimi nikaona mishipi. Nikaenda huko nikaambiwa unless I buy. Hata wakifanya kazi hiyo yote tunaangalia namna hii. Mzee mwingine tulikuwa kiti moja ndio aliambia unajua hiyo ni nini? Hapana. Hiyo ni bomu. Kumaliza hiyo masho napotea. Muiritu uyu agitariria ari na miaka 2 na mari na nyina bathi-ini muthenya uria mutino uyu wahanikire kuria we nginyagia umuthi akoragwo na icunguruma cia icicio mutwe iria itangirutwo. Kutoka hiyo siku side yangu moja ya left hainanga nguvu. Niko na some glasses in my head na haziwezi tolewa na umangwa na kichwa. Sitakangi kusikia yani sauti kubwa. Hede ya giikaro giki KANJU ya kurumbuiya andu aria mari na mawathe ni ikorire haceke thutha wa kamiti ino kwenda kumenya uria KANJU ino ikoretwo igiteithiriria andu aria matigirwo na mawathe matiganite kuona no andu 93 mandikithitio rungu rwao. Kamiti ino riu ikihinyiriria bata wa mawatho marumu ma kuramata mirutire ya wira ya KANJU ino. What you are planning from now going forward to do to these victims, because they are dear to my heart and they really break my heart when I see them cry. I know in government we normally have a problem. The way we find things is the way we want to continue with things. We must change if we want to improve service. So I think number one, Francis, first we must run away from demand driven. Council, we have been supporting self-help groups or community-based organizations for economic empowerment, giving them grants to be able to engage in projects that they have on the ground. Mwena-ini wao maafitha KANJU ino nimeteteire makiuga makoretwo magithukirwo kigina kia muigana wa shiringi milioni 259 na hari mbeca ici milioni 43 nicio ibatie kugurira andu aria mari na mawathe macini iria mabataraga. Of the budget making in this country is well cut out and clear. We always appear before Labor Committee or Social Protection Committee. We put our wishes, and then along the line we don't know what happened. We are still stuck where we are. Kamiti ino ikiuga kigina giki ni kinini makiria gukiringithanio na andu matanyihiire milioni 1 aria mabatie kurumbuiyo ni KANJU ino. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirori.